Kabla haujaingia mambo ya kununua wala kupanga kununua nyumba, hakikisha ya kwamba unasikiliza hii video mpaka mwisho. Kwa sababu gani? Kuna hii system ya kuweza kufanya ya kuchukua mortgage mkiwa watu wawili. Manake kuko owner na co-owner, wala signer, mtu mwenye ana sign ananunua na ule co-signer wake mwenye ata sign naye anamsaidia. Yani mnaponunua hiyo nyumba, unapochukua hiyo mortgage, jina zote za watu mbili zitakuwa hapo hiyo mortgage. Sasa hiyo nyumba, responsibility, kila kitu, responsibility yote iko kukichwa yenu nyinyi wawili. Sasa kiajabu, kuna mara watu wawili wanakorogana huko mbele. Unakia kuta kama walikuwa nategemeana wasaidiane kulipa, umoja anajitokea wala umoja anakatala hata lipa tena. Mwingine anajikuta ya kwamba bile zinakuwa mingi, nyumba inamshinda kulipa, labda aamue akaama, anaacha ile nyumba. Mpaka pale kama ungaliki tu moyo mwingine, wewe mwenye uko karibu njoo ataendelea na tafuta ili ulipe nyumba. Hata kama utakuwa umeama mnyumba nyingine, uko oblige kuendelea na lipa ile nyumba mpaka siku itapata mteja wa kuinunua. Na unajua mambo ya manyumba hii, kila wakati narudilia, kuna mara nyumba azinunuliwi wakati yenye wewe unataka. Kuna mara nyumba zinachukua muda ili mwingine mtu anunue. So fanya ange sana, kuwa makini sana kabla ya kusign ile mortgage. Hakikisha kwamba mtu ambaye mnasikilizana kununua naye nyumba ni mtu ambaye unamwamini 100%, na ikikuwa kidogo iwe at least 90%. Na hakikisha ya kwamba uko capable kununua ile nyumba wewe peke yako, wala tuseme kuilipa kila mwezi wewe peke yako. Kwa sababu ukimtegemea mwingine mtu ndio akufanyie, kuna mara unajikuta katika shida. Hata wenye ndoa, watu ambao wanakuwa katika ndoa, kuna mara mke na mume wenyewe hawapatanaki. Wewe unajua mwe wote mnakuwa na vurugana, mko somewhere, kuko mmoja wenu ambaye ni chira. Manake mtu mwenye anatoka nje labda ataweza enda na wao mwingine mwanamke. Sasa kwa nini uingie mwili engagement na mtu wa vile? Afadhali mbaki mnapanga nyumba kuliko kuingia mambo ya mortgage, kwa sababu inakuletea shida sana na itaweza ikafikia kiwango inakuharibishia credit. Na kuna wakati kuko vitu vingine utakuwa unashindwa kukopesha, kwa sababu hii nchi inaongozwa na mambo ya madeni. Sasa kama unaharibu credit score yako, kuna mara inakuharibia hata yengine opportunity ambazo zitaweza kuja huko mbele. Kwa hiyo kuwa makini sana kabla ya kusign mambo ya mortgage. Hakikisha ya kwamba mnasikilizana vizuri na mtu ambaye mnanunua.